Jadi walaupun keputusan hari ini tidak memihak kepada Macan FC, bagaimana melihat permainan pasukan untuk petang ini? Bagi saya tak adalah pasal kita dah buang 4 peluang first half tadi. 4 chances yang memang menghasilkan gol kita sia-siakan. Kemudian Immigration comeback untuk second half tu, dia bunuh kita punya semangat terus kan. Itulah main dengan tim yang sebenarnya lagi proper daripada semua segi kan. Macam kami ni tim yang ditinggalkan kan. Yang owner Macan sendiri meninggalkan tim ni. Jadi kami dengan bajet yang kami cari sendiri berusaha juga untuk bagi budak-budak ni apa semua kan. Macam inilah. Okey, jadi apa faktor utama yang menyebabkan pasukan Macan FC hari ini mengekang serangan daripada Immigration FC 2? Mengekang Yang sukar hari ini. Kita ketajaman penyudah kita tak ada. Sebab tu kita tak boleh nak bersaing dengan dia orang, dengan Immigration. Kalau serangan kita tajam daripada awal tadi macam gol yang terakhir tu, saya rasa mungkin dia punya keputusan tak macam ni kot.